Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di Masjid Puntut. Ya, ini Masjid Puntut. Ya guys, Masjid Puntut ini menara. Ini tempat azan ya. Ya guys, ya panjang sekali tempat azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat azan. Ya, kami. Ya, menara Bilal bin Rabah projeknya. Waktu ke azan. Masya Allah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hana palain oh. Madinah berenang kan. Bandung nak jauh Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Habibi, Habibi. Habibi, Habibi. Lo nak jauh Madinah apa? Assalamualaikum. Habibi, Habibi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Habibi, Habibi. Bilal bin Rabah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bilal bin Rabah. Masya Allah, Masya Allah.